Richiwe emaxhoseni risimo leri1 inhlekana mingisi nomngana lona FM nakuhlekanisa kolonga ingisela station Rukonga ukhaningisela la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo kuba kuma ku audio streaming yamngana lona fm.co.za nikhalanga Pet Mathebola oyingisela ingwani yamnongonoko leyisarwa kundako imbilu na moya eba yingisela cancer swinene akhensa sinalo umilo mbendleve sikahle ngopfu sweswo iso ilava kuso xikongomelo kulu xa ku haxa nongonoko loyi ku ndlela ku hi ta kota ku fikelela n'we mi nga kota ku yingisela hi ndlela le nhlekane lowu nongonoko u tshama u ri milon'weni nongonoko lowu kambe mitsritani hi ta ya ka MEC Bioscope Makamu sweswiwani hi bula na vona ivi hi tlhe hi bula na tatana Ndubana andzaka sweswo hi ta twa wehe kwalomu nga kona ka 0860002543 ku timhaka tingani kambe sweswo hinkwaswo andzaka leswi la ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mixeri wa Mngana Lona FM kusukisela Msumunoko loko hi ta va hi tivisiwile tani hi rixaka leyi ku lahlekeriwa loko hi nga ka kona tani hi rixaka hi ndlela leyo ku na migingiriko yo tala leyi ngele ku endlekeni kambe ke ku na ndawulo leyi tirhanaka na tihosi eLimpopo leyi rhangeriwaka hi MEC Bioscope Makamu hi lava ku bula na vona la hi twa ku loko xiyimo xi titano swi vula yini ku fane ku endleka yini hi ndlela yeliya hi ku mikama yin'wana ku na ku vulavula kolomiya ka ku ta pfa ku vulavuriwa na hi ku lowuwani nkosi wa ximfumo lowu a hi wa ximfumo lowu wu ndlisa leswi lowu a wu ndlisi leswiya hi ndlela yaleyo nako loko rixaka ri karhi rila ri ku tanihi ndawulo a va ta tsundzuxa ku hi fambisa ku yini hi ndlela yaleyo mani nga heti nkarhi amukela MEC Bioscope Makamu hi bula na vona MEC nhlekani hi mamukeleli ka Mngana Lona FM inhlekani khalanga inhlekani ka vayingiseriwa Afrika wa vulavula na Mngana Lona hi ku angarhela akhensa swinene MEC hi wele papa ra ntima kumbexana hi sunguleni kwalano ku hi mpfhuka swi endleka a hi se bula na n'wina hina la ka Afrika wa vulavula n'wina loko mi kuma hungu leri xo sungula tani hi munhu wa rixaka leri xa vumbirhi tani hi MEC loyi a tirhaka na tihosi swi fikise yini ka n'wina MEC khalanga ingeni kombisa ku ku na xiyenge xin'we xi nga xi siya tanihi munhu kambe tanihi n'wana wa hosi N'wamintwa hi ku ana i ta twisisa ku loko ni fike ka ndzawulo leyi a swi boha ku vanhu va vezitha van'wani va ku teka va ku ndla n'wana wa vona ku i ta kota ku twisisa na mafambiselo ya swilo leswi ni khumbekini tanihi munhu kambe na ndzawulo hi yoxe yi khumbekini swinene na mfumo wa xifundza wu khumbekini mi ta va mi vonini na premier hi voxe va issuwe xitatimende lexi a xi kombisa ku mfumo hi voxe wa province wu khome hi gome hi khome hi gome hi ku ka va ndyangu na vaakatiko hinkwavo va va rhangeriwa hi Ndabezitha Dr. N'wamintwa swi hi khumbe ku fana na vona kambe mi ta twisisa ku vana va na ndyangu wa vona na ndyangu loyi vula sweswo ku va rila na vona ka xiyimo lexi mara mi ta twisisa ku vo hi voxe va tirhini swinene va veka nkarhi wo karhi va vona mutshamo wa xitulu wa local house ya le Mopani va sevhini ka leswi swi vula ku i executive ya Limpopo House of Traditional Leaders va sevhini ka tikomiti to hambana leti ringeta ku hlanganisa na vanhu Ndabezitha va Matsonga Machangani ka leswi a swi vula ku Matsonga Machava na Royal Leaders Unity so mi ta kota ku vona ku i munhu loyi a nga rhangeli xichava xa yena ntsena a rhangela tiko hi ku angarhela so hi vulavula sweswi khalanga no huma endyangwini wa Ndabezitha a ni hlangene na va ndyangu ku ta hi ta hlamala hi ririmi ra mina na wena ku hi hlamala hi hi vona ku hi ta khomisana njhani na vona ku yisa mahlweni so ni nga vula ku hi ri mfumo hi ta va tshinelela hi karhi hi tirha na vona ku vona ku hi veka Ndabezitha N'wamintwa andlwini ya vona yo hetelela hi xiyimo lexi xi yelanaka na leswi na va nga tirhisa swona na vaakatiko va la South Africa va le Limpopo va le Mopani va le Greater Tzaneen kambe na Vatsonga Machangani ku angarhela ka vona na loko kha hi vulavula hi kutani MEC kambe a hosi va ri voxe la Limpopo va ha ku famba ku sweswiwani ku na van'wana na vo mi nge loko tirhaneni na vo ku lulamisela nkosi wa vo loko ku fike xiyimo xa muxaka lowu mi languteriwa ku n'we mi endla yini tanihi ndawulo khalanga i timhaka to tika swinene
kambe i ku indzawulo leyi vulavulaka hi yona loko ni vulavula hi siwe hi ndhawu ezikha Kgoshi Maja wa Vina Phuthi tolo a ni va vhakerini va ndyangu ni karhi ni khomisana na vona hi kota ku vona ku swi ya fambisa ku yini ni nga vula ni tiyisisa ku vona se ku hetiwini ku tiyisisiwini leswaku hi mugqivela walowo wa ti-14 ta February hi ta va hi va heleketa hina matirhele ma hina loko va ndhavisa va hi siyini hi vona ku hi pfunisa ku yini ku va na nkosi lowu hi wu langutaku ku ri hina va mfumo hi famba hi ndlela leyi loko love ndhavisi kambe mi ta twisisa ku sweswi eka nkosi wa ndhavisa N'wamitwa ku le ku tirhisaneni na ofisi ya president leyi nga na vutihlamuleri bya ku nyika leswi hi swi vulaka i-official funeral laha premier already va nga sungula process ya ku vulavula na ofisi ya president va ta kota ku vona ku va nga nyiketa leswi hi swi vulaka i-official funeral leswi swi yaku hi ku munhu na yena i munhu wa njhani mi ta tsundzuka ku handle ka leswaku a va ri ku fambiseni ku na leswi swi nga vuriwa ku tiko ra hina ri le ku fambeni kambe kona ku hambanahambana president va vekele komiti yin'wana leyi va yi vulaka ku eminent people ku va tirha na national dialogue leyi nga ta va kona kun'wana kwala xikarhi ka lembe Ndhavisa N'wamitwa a ku ri one of the eminent persons lava nga appointiwa hi president ku va va part ya komiti yaleyo leyi yi fambisaku hi Professor Maluleke va hlayiniwa hi nga ka ni nga ha va tsundzuki van'wana mi ta kota ku vona ku a va ri ku tirheni va tirhela tiko hinkwaro ka rona a hi mhaka ya ku a va rhangela xichava xa vona ntsena a hi tseleni mi hetsela mukuyini ka rixaka loko xiyimo xi titani MEC ni nga kombisa xo sungula ka muganga hinkwayo ya le ka hosi N'wamitwa a hi khomaneni hi nkarhi lowu ivi hi tsundzuka na lomu hi suka kona loko Ndhavisa N'wamitwa va ta nghena a xitulwini ku ve nkarhi wo tika kambe nkarhi lowu va nga va na wona ku fambisa tiko ra vona hi vone nhluvuko lowu nga va kona emugangeni a hi tirhiseni nkarhi lowu ku langusa ndhaku hi langusa leswi va nga endla swona hi langusa matimu lama va ma siyaku hi ri rixaka hi khomana hi kota ku va heleketa kambe na va ndyangu hi ta va kombela ku loko swi hela hinkwaswo leswi a va tshami va ri ndyangu va kota ku vona ku va pfala chapter ya Ndhavisa N'wamitwa va kuma munhu loyi a nga ta khoma ku ya mahlweni va ri muti va ri nyandza vaakatiko hi ta tlhela hi vula sweswo swo fana swo sungula ku a hi nyikeni va ndyangu nkarhi va fambisa timhaka ta xindyangu hina hi va seketela tanihi vaakatiko ana xigolonyani a xi fanelangi xi koka tidonki hi tidonki ti kokaku xigolonyani hi va ndyangu va fanele va hi rhangelaku loko xiyimo xi yime hi ndlela leyi leswaku hi ta kota ku vona ku hi rixaka ha khomana hi ya mahlweni laha ku nga na ntshamiseko khalanga na nhluvuko wu kona kambe loko ku nga ri na ntshamiseko ku ri na koka ku kana ku nge vi na ku hluvuka emugangeni yaleyo leswi ni nga siya ku vaakatiko na swona MEC ya khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu siku ra n'wina ri verile rinene ku ya emahlweni inkomu a khensa khalanga inkomu khensa sweswo mingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona MEC wa matshamelo ya vanhu na ntirhisano wa mafumele xikan'we na timhaka ta ndhavuko eLimpopo ku nga MEC Bascop Makamu lava hi bula na vona hi kha hi langute ngopfu ka timhaka teto ta ku hundza emisaveni ka Nenakazi van'wani i mhani wa hina van'wani i hahani wa hina van'wani sesi wa hina kambe hinkwaswo leswi swi kha swi vuya ka munhu wun'we murhangeri wa vuhosi bya ka Valoyi ku nga hosi N'wamitwa wa vumbirhi lava va nga etlela vurhongo lebyikulu hi ndlela yoyoleyo sweswani 20 timinete ntsena ku bila awara ya 12 nakona ko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ta vuya yisa mahlweni la ku bula na Ndubani loko hi ta ku bula na Ndubani hi ko hi nga ta va mina na wena sweswi se hi famba hi ya twa ku eka mbulavulo lowu mi nga wu langutela kusuka eka president mi langutele swilo swa xiyimo xa njhani loko hi kha hi vulavula ka timhaka ta state of the nation address hi ndlela yaleyo hi mhaka leyi nga ta va hi kha hi langutele ku ya mahlweni kambe sweswo hinkwaswo mingisero me hi ta ya mahlweni na swo andaka loko hi ta va hi hundzela
0860002543 nangona ku Africa vulavula makumembiri timinete ntsena kubila awara ya 12 but Brian Ndubanda bulana vona hafu kubila awara ya 12 ne se swinga leswi ni nga kuma muyingiseri wun'we kumbe vambirhi hi nga siya kona hi twa ku n'wemiri yini mi langutela yini ka mbulavulo wa president ngopfu loko hi languta timhaka leti ti vulavuriwaka ta ku onge tiko ra hina ri na mintlhontlhontlhontlho yo tala loko ya hala ku mati joni loko ya hala gezi ri le ku fambeni loko kambe gezi mara vona ku ri le ku fambeni a ni tivi loko ya hala va ku swiporo swi le ku fambeni swona loko ya hala va ku loko ya ka Home Affairs ku na un'wana a nga mi byela ku loko ya ka ndhawu leya xikaya a Mjudges Kloof ni ta byela muchaviseki Musa Chavani ni ni ta va tivisa leswi veri loko i ya Mjudges Kloof masiku hinkwawo byeriwa ku i va offline se ya ka ndhawu leya xikaya laha Mjudges Kloof a Devil's Kloof ya Mjudges Kloof se hi la ku ta hi ya twa ku hi ta va byela muchaviseki Musa Chavani ku va kota ku yi languta hofisi liya na ku veri vatirhi va ko va ri hava leswiya swo ti tivisa swa ku komba ku hi mehe Pat Mathebula hi ku hi nawu wa mfumo i ku vatirhela mfumo va fanele va ri na mavito ya vona ma vekiwela tlhelo la hi ndlela yaleyo kambe tweni n'wana miyingiseri hi loyi ni hleka njhani buta mina yi pfukile minjhani n'we pfukile vulavula na Hluvukani masipala a Valdezia ne leswi ni nga lava ku vulavula swona president i nhloko ya hina eveni ku va na la xikarhi ku va na ncila xile hala ka timasipala hala hansi la ku nga na problem ngopfu ma tiva ku hi ku ku vula ntiyiso mahloko ka Xikwembu bote hala ka nhloko swilo swi nga ta na timali ti ta heleni mara loko ti ta fika la xikarhi ta nyamalala loko swi ta fika hala ka timasipala a ku tirhiwi nchumu loko no mi byela ku ni report damu antiku swi na malembe mangani ni le ku halakeriwa bobobobo mati se vanhu va ta ma kuma kwihi mati ma ta vekiwa njhani mati ka vanhu titete mara i damu ra le kwihi leri mi vulavulaka hi rona i damu ra le Valdezia i khale ngopfu a mo fonela munhu un'wana na un'wana mi ni vutisa mi report ngopfu hi mina Hluvukani Themba Tshole va le Valdezia i khale ngopfu ni kha mi report-a hi rona damu leri na vona lava ka masipala va le mi report-a ku yini damu ro puta mati mo halaka ku halaka tilitara leti halakaku ti tele ngopfu ku tlula leti niwaku hi vanhu hi ku vona ka n'wina ri pfuta hi ku ri tele ngopfu kumbe ri pfuta hi ku ri boxeke hi le hansi ri pfuta hi ku ri boxeke hikwala tlhelo laha ene ri lo boxiwa a ro boxiwa ri yo boxeka swi vula ku ri yo va na ti-damages swi vula ku ri tshame nkarhi wo leha kumbexani ri raha mati se ri ya ri kha ri crack-a sweswiya swa se n'wina mi vulavule na mani loyi hi nga n'wi vutisaka ku hikokwalaho ka yini a nga endlangi nchumu hi swona hambi ku ri makhanselara ya Valdezia va swi tiva masipala mi vulavule na mani okay ni ye ka hofisi ya ka masipala a Xitandani swi vula ku a mi swi tivi mi vulavule na mani nkarhi lowu taku mi fanele mi swi tiva ku mi vulavule na Ncindani mi ku na phayiphi kumbe ku na damu ri le ku pfuteni so ku ndlela ku loko sweswiwani hi landzelerisa hi kota ku swi tiva ku hikokwalaho ka yini Ncindani a nga endlangi nchumu okay loko vo masipala un'wana na un'wana to hoyi masipala se kumbexani la loko swa koteka ku miya mi report-a sweswiwani report-ani ni twa ku hi Mvhuli ku ta ku ndeke hina hi ta hundzisa hungu leri ve le ku yingiseleni hi ta hundzisa hungu leriwani eka lava khumbekaka ku ndlela ku vona ku mati ma nga lovi hi ndlela yaleyo ku ve ma huma mati kwala Valdezia ma huma siku rin'we ntsena hi Mugqivela ntsena lama n'wana masiku hinkwawo a ma humi hi mhaka ku ma herile le thangini hi mhaka ku halaka herile a ni lama tiboholi lama hina lama ma Nandoni ma ha lo yima ndleleni mara hi na tidamu dikulu ngopfu lama fikaka ma wisa kona kwala Valdezia mara mele ku hi pfuneni hambi ri na mati hambi ri hava mi ta twa mani ni me twini danke papa hi ku ya hi nkulukumba loyi veri n'wina hala ka timasipala mi le ku tirheni nchumu a ni tivi i muyingiseri hayi muyingiseri hayi n'wemerikini veri president a va vulavuli sweswi va nga ta va kha va swi vulavula swi ta twiwa kambe xiphiqo a hi kona veri xiphiqo hi laha i nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hayi buta mina mi njhani i kona minjhani hi pfukile buta wa mina a khensa swinene mani mi ri yin'we mbulavulo kumbe vulavulelo leswi va nga ta swi vulavula president ta swi amukela kombe problem laha hansi municipality because suna va vulavula ku hi ta endla xo karhi a ndhawu yo karhi
kumbe ka department yo karhi ta yi nyika mali xikutana va promisa leswi va promisaka swo president enkarhi lowu laha hansi timasipala ti pfulaka matini mancini ku mali yi le kuteni so hambiloko le henhla delivery yi ta mara laha hansi la ku fika ku onhaka bottom so na swi lava ku mi kaneta kambe a ni swi koti ni hama matimba yo mi kaneta masitoko hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka ku matsundzuka loko ya vekiwa khale ka holobye Tito Mboweni patu leri a ri nga lunghisiwi ra laha le thava laya leri ra kusuka la a Bindulani ri vuye ri sungula ku lunghisiwa patu leriya se swi vula ku a va swi tiva ku tata loyi a nga swi tiveki ku patu leri a ri lunghisiwangi se loko va ku va ta hala na swi vona ku kha ku khuleriwa na lomu ku nga khuleriwi se kumbexani swi nga va swi ri ntiyiso leswi mi swi vulaka ntiyiso butha ma vona sweswiwa hi vulavula hi nkosi lowu nga kokwala kaya wa hosi wa mitwa ne namuntlha ku lo jula patini hinkwako la switarateni lava va ti-overroad stop va le ku pfaleka ti-pothole kusuka kwalaha vuhosini lahayani xikontiri xa ku ya towards msiphani leyi ku le ku pfalapfariweni ka pfalapfariwa ku ehla ku ya le hansi le ka van'wajahi le bulowini le hansi le ka pfalapfariwa ku lo jula patini mhaka ku tiva ku ku na nkosi lowu ku nga tata vachaviseki ku le ku pfalapfariwa sweswi mina n'we nge le ku vulavuleni so that's one ku masipala ku nga ri ku kumbexani a ku ri nongonoko wu komba ku namuntlha va ta va kha va tirhela kwalano mina ni mi kombisa kun'wanya matsundzuka loko ku ta vice president last va te 2 times laniwa minkarhi ya liyani swi ndle the same a ku ri nkarhi wa ku va fika lavayani va tinhani ta xitshopi va sungula ku pfalapfala va pfalapfala va tlhela ku vice president wa vuya kambe va tlhela va vuya fika va pfalapfala swi fana na sweswiwa hi nga na nkosi lowu nga na wa ndhawu ezithaleni ku lo jula patwini ku lo ku pfalapfariweni ena a khale ngopfu ni hinde hi kona magoji malamo ni kha ni ya ka xihoko ni fambe hikwalano ni kambe hambiswiritano a hi pfumeleli ku loko ku ri kheni mi ta mi ri koko hali nkosi mi ta ti vonisa mi ta kuma ku pfariwile a ni hi le kaya kwalano na namuntlha ni tata ni ta masiku yo tala kwalano hi mhaka ya ku hi le kaya kambe ni khenseli swinene papa ni ta swi vona loko ri ku mpela va le ku pfaleni inkomo mi ta va vona inkomo buti wa mina ya n'we mi ri yini vakayini kambe a hi sungula ni bulanyana ka ntsongo na nkulukumba Brian Ndubane ne no loko twa ku le ka vanhu lava hi koho hi mugqivela va ta layitharini le ka mathebula hayi hikuva ka mathebula a hi mhaka ya swona i mhaka ku ni yile va fika va ku hina laha a ku se layitha la se loko ku ri ku va layithile mi ta twa ni lo hwi na ground kwala Amasiza mongwe i ta vulavula na va ndhawu leya mintirho ya vaaki loko va nga swi ta mi ni byela hi ku na koho kwalano va tshembisile ku va ta fanele va ta khulela a hi lavi munhu a tlela ntirhweni hi lava ku vanhu va tiyisisa ku va tirha mintirho ya vona se va xipano xa mintirho ya vaaki mi ta sindziseka ku ya swi landzelerisa timhaka ta ku vona ku vana va kota ku va na mitlangu laha xikolweni va nga se za va lumiwa na hi tinyoka ma vo mhaka kona kambe wonge misava ya awara yan'we yona ta yimise kwini nhlekani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula i yin'wana ya timhaka leti kumbexana a ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona endzhaku ka loko premier wa Gauteng va kombise timhaka ta vona na timhaka ya mphakelo wa mati ya va hlupha se loko yi kha yi va hlupha hi ndlela yaleyo swi hetelela swi endla leswaku va kumeka va kha va nga hlambi va pfumala mati yo hlamba kaya ivi va ya hlamba a hodela swi pfuxe swi vulavula swi pfuxe van'wani i mhaka ku leswi va swi vulaka hi ntiyiso se loko va nga ri ku vulavuleni ntiyiso swi hetelela swi ndlisa leswiya ku mati a ma va heleli vo ku munhu a nga vutisa ku okay va nga va pfumala boholo va hava boholo loko ri impela mati na maphayiphi ya mati ni vula premier wa Gauteng va ha bola masibona se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa na n'wina kumbe angula mukwini kambe ke yi ma ni pfala mhaka leyiwani ni nga yi sungula hi Musumbunuku ya le Mbawula no yi pfala hi ndlela leyi ni yi pfala hikuva ni bula na tatana Brian Ndubane va hi bula na vona lava sukaka ka Eskom se hi lava ku ta twa ku
xiyimo xa le Mbawula xi fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta ku pfuxelela timhaka ta vukorhokeri hi ndlela yaleyo na ku le ka mathebula leyi va nga lahlekela hi n'wana va nga se n'wi kumaka na sweswi a va se layita no layita va kwalaho tlhelo ka xikolo va ri a va swi tivi hikokwalaho ka yini va nga ri ku layiteni se hi la ku ta twa ku xiphiqo xi nga va xi ri kwihi do va ni nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Inkomo vutsweti nhlekani ka n'wina na le ka vayingiseri. A mi ri twangi hungu impela kwani kani mi gungulela kwa moyeni kani moro ndovani loko hi va lava va kuma namuntlha hi ku na ku vulavula hi tele Mbawula ni va kuma vo khoma lava tshika a mi ri twangi hungu ya no silo ta swi hlangana na ti-commitment nyana teti ya ti kha ti hi khipa busy vutsweti but a hi le ku balekeni. No I can't. Ya se xiyimo xi njhani Mbawula ni yini mina hi migqivela ivi loko ni kha ni valanga ni swi vona ku hayi impela ku onhakini na nhundzu ya n'we yo tala yi onhakini ivi ni ya le ku na kun'wana ku nga khumbeka na ko loko hi ya hi fika hi kuma ku ve ri na gezi a ri layiti kambe ve le ka ndhawu leyi yona hi tlhelo ra timhaka ta mati na hinkwaswo leswi a ma fikangi se lexi xi endlaku ku va hlawuleka i mhaka ya ku hi le ku ringeteni ku va chavelela na vona hi ku va lahlekele hi n'wana loyi na sweswi a va se swi tiva ku i kwihi se swin'wana swa leswi endlaku ku va va na swihlawulekisi swo heze swi sala ndzhaku ku la ku ta tiva ku hikokwalaho ka yini va nga se vuyiseriwa gezi kumbexani a swi ta jinga swi va rivata swin'wana kambe n'wina n'we mi tirhanaka na swona kumbexani mi nga yini ka xifaniso xa ku endleka yini. ya no Boetpet mhaka ya le Mbawula i mhaka leyi tikaka swinene ya ku vula ntiyiso a hi se za hi endla nchumu ku va pfuna xivangelo i ku va ndhawu liya ni twa ku vo tala va relocate-iwa a ni tivi loko mi nga siza mi swi twa but ku na mahungu lawa ni nga wa landzelela I think hambi government ya Limpopo yi va endzerile so hi hetelele na hi endzela hosi tolo ya hi ya lavisisa kumbe ku kamba ku hi nga sungula ku va hi pfuna mo especially ka lava nga affected so mhaka leyi nga yi kuma hikuva vele ku endliwe na assessment i ku vanhu vo tala laya va ta susiwa because ndhawu liya I think a yi safe ku ya hi leswi va nga swi vekisa xiswona a yi safe for ku vanhu va nga ha tshama kona so hi xin'wanyana lexi xi endlaka ku hi nga koti ku endla nchumu because swi tikomba nga ku ka ha laviwa ndhawu leyi ku nga ta muvheriwa vanhu kona so hi ta kota ku va pfuna nkarhi wun'wanyani ka ndhawu yaleyi va nga ta va muvhele ka yona. I want to believe ku ta va na tindlela ta ti-electrification or other means but laya a hi koti ku va hi pfuxelela network ya hina ene lexi a hi xi discussa a hi languta mhaka ku sweswi swi nga sala because se ku sungule na ti-vandalism na ku tekateka ti-cable ta hina swi ku taniya a hi hleketa ku swantswa hi ya susa network ya leyi nga sala so hi ta va hi rindze va vuhosi ku twa ku no vanhu va va muvhela kwini hi yini ndlela leyi hi nga kumaka hi va pfuna hi yona. Swin'wana swa leswi a ni swi ni vava hi sweswo ma ha ku swi vulaka a ni nga la ku vulavula hi swona hi ku a ni ngo tindhawu leti a ti vonaka swilo swa ko ve ri yini tiko leri ya ri lele ri na kurhula a ku nga ri na a ku na makhamba ku fika kona sweswo swa ku taniya hi swo a ni nga la ku swi vula moyeni kambe leswi n'we mi nga swi vula mi ta endla njhani ku vona ku mi susa nhundzu ya n'wina yi nga se lova hi ku anakeni hi yo a mi ta tlhe mi yi tirhisa ku va pfuna ku ya emahlweni swona mi sungurile kumbe ma ha ta sungula. Ya futhi muhaxi hi le ku burisaneni kumbe hi le ku vulavuleni hi swona so ya hi le ku hlanganiseni ka maybe team leyi nga ya ka ya hi pfuna ku va hi susa sweswi nga sala mara hikuva se hi tshika ku se ka onhiwa ku na lava va hi onhelaka ku onha sweswitsongo sweswi nga sala so hi ta va hi kha hi cheka na vona ku technical team ya hina yi ready ku ya laya va ya susa rini but swi le ka pipeline. Se ni va byela yini va ka Mathebula sweswi ku va ta tshamisa phela xitarata lexi hala ka makhelwana wa vo va layita vo ka va nga la yivo va nga layiti kwala
ka xitarata lexi landzelaka na mati lama hi vulavulaka a ma fikangi la ka miti liya hi vulavulaka hi yona. Yeah, maybe specifically Bootpet ndyangu lowu mi vulavulaka hi wona wa ka Mathebula ku ngo va mhaka ku endzela vona specifically ku ya endliwa ti-analysis teleto kumbe ti-assessment ku vona ku va nga connectiwa njhani if swi possible, but loko swi nga ri possible naswona I think offline ni ta mi nyika that feedback ku no hi kume yini loko hi ya lahaya because ya mavona ku loko ku kha ku planiwa ku move wa van'wanyana nkarhi n'wanyana na vo va katsiwe kwalaha ku va fanele va move, so hi yona mhaka nkarhi n'wanyana u kuma ku a hi koti ku va hi va connect, mara loko ku ri ndyangu yalowo specifically offline a hi vulavuleni mina na n'wina hi twa ku va hi kwini exactly ni ta rhumela vanhu va tsutsuma va hi chekela se ni mi tivisa. No ni ta mi byela na mina ni hleketa ku ni nga tlhelela kwala ku hela ka vhiki ni ya vona loko ku ri ku na un'wani futhi manager wa n'we wa le Giyani na n'wi tiva a hi ta famba swin'we ni n'wi komba ku hi laha kona hi vona ku va nga va pfuna njhani kambe na loko hi nga ha ri moyeni hi ta bula hi swona buti wa mina ni khenseli swinene makwavo. Swi ta va no Bootpet, I think when you are going there offline a hi vulavuli probably u nga hlangana na mina le ya endla ti-assessment na ku endzela ndyangu yalowo hi vona ku hi nga endlisa ku yini. No na khensa swinene makwavo na khensa kambe na ha kombela team ya n'wina a yi hatlisi ku ndlela ku tiko rona ri rhulile a hi vanhu va makhamba vanhu lavaya ku ngo va ku ri din'wana di nga swi twa kolomu di sukaku koho di ya laya vanhu va laya tikweni leri ya havele ka swona leswiya nhundzu ya n'wina a ya ha hlayisekile swinene se a vo hatlisisa lava vo huma ka matiko man'wani va nga seya. Ya no impela but leswi se mi nga khumba timhaka ta ku endzela ndyangu ka Mathebula I think swantswa va yimanyana hi za hi ya fika leyi ku mi ta kuma ku network ya leyi hi yin'wanyana leyi faneleke yi va connecta if a hi phakela va muvaka. I'm just afraid ku loko se va susile hi ya le mi kuma ku lava but hi ta swi hetisisa a hi twaneni ku hi hlangana rini then hi vona ku hi swi hetisisa njhani. Inkombo to mina khensa swinene hlayiseka. I khensile swinene Bootpet na le ka vayiksela. Inkombo sweswo mingisero Munghana Lonene FM i nkulukumba Brian Tovani lava hi bulana na vona hi ka hi languta ka xiyimo lexi xa ku hi nga mi pfuna njhani kwala hi kota kona hi ringeta ku mi pfuna la swi tsandzaka swi ta tsandza kambe leswi kotekaka swi koteka namuntlha ra vumune mindzuku ta mi tisela nongona ku Afrika wa vulavula kusuka a Giyani kumbexana hi nga ya Khominduku kumbe hi ya hi Mgqivela kambe hi ta ya hi ya vona ku kahle va nga pfuneka njhani leyi hi ku ndlela ku va kota ku ya mahlweni na vutomi hi ndlela yaleyo swa vava loko leswi nga va humelela ni tshemba ku a hirela na vona loko va kha va kombisa timhaka ta ku a va ha swi tivi ku n'wana loyi i helele kwihi endzhaku ka loko ku endleke sweswi nga endleka se loko se va tlhela va hlangana na xiyimo lexiwani naswo swi tlhela swi va swa ha ri ntshikelelo lowukulu ehenhleni ka vona hi ndlela yoyoleyo. A hi languteni State of the Nation address mbulavulo wa president lowu va ku ko lembe na lembe wu ta va kha wu langutene na timhaka to hambanahambana kusuka le holweni ya vaaki a Cape Town leyi hi ku ya hi xipikara xa huvo ya endla milawu eka manana Thoko Didiza va nge ri hayi swi nga endleka ku ri xo hetisela State of the Nation address ku va xi endliwa laya endzhaku loko matshalatshala ya ku pfuxeta hi vuntshwa huvo ya endla milawu leyi nga khumbeka hi timhaka ta ndzilo yi ta va se yi tshamisekini hi ndlela yoyoleyo se hi ta twa ku xiyimo xi famba njhani mise swi ya ku hambi ku ri vateki va mahungu kumbe yini a va swi tshama va komba ndhawu leyi ya ku le ku tirhiweni ku fika kwihi ku endleka yini mise swi kumbe mi tshama mi hlangana na swona kun'wana mi vona va kha va komba ku sweswi kule ku a ndzi tshama ni vona vateki va mahungu na lo okay a na ku vula swin'wana leswiwani mani nga ha swi vuli kama hi mutwenini mingiselo mina le ka 0860 002543 enongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM va ko ni tshweni n'wini na mina mani kasi yin'wana mhaka leyi a ni lava ku twa yona yaleya ya veri va kombela khomeriwa premier wa Gauteng eka tatana Panyaza Lesufi veri hayi kona ka swo ka swi nga humi kahle a va nga vuli swona leswi se n'wi vulaka swona loko va ku loko mati va nga ri kona va hlamba hotel a va nga vuli se n'wi miri 0860 002543 mahungu ya Afrika-Dzonga ya heli a ya heli a ya amukeleni mingiselelo hi nhlekani khalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani pfukile na Bishop Mafumo HS la ka Malamulele na ku vulavula hi swona ya
hayi a hi tivi ku presidente timhaka ti tele leti a nga vulavulaka hi tona mara mina a ni ta tsakela ku ri at least president tanihiloko vise na theme ya vona yi kha ya emakun'wini va chekisisisa va audita ka swilo hinkwaswo leswi ka tisona hinkwato leti a va karhi va ti vulavula kusuka va nghenile ku ri va cheka ku i ncini leswi va nga swi achieve hi mpfhuka or vo tshumba va kha va hi nyika switshembiso leswi mi kumaka ku ri lembe na lembe swilo swa kona swi kha swi nyanya hi ku sweswi loko kha hi langusa ni vona minister lo wa mati mama Majodine va busy na minister David Mahlobo va kha va tsutsuma hi mhaka ku president fana ya vulavula mara xiyimo swa mati swi sungule ku hlupha ku ri lembe leri nga hela mara sweswiwa hinkwavo va tsutsumaku swi tikomba nga ku va ta kota ku hayi busy hi le ku vulavuleni se mina ni vona nga ku ri maendlelo ya mfumo wa hina a va serious ngopfu hi ku tirhela hina vanhu swi swa kona mi fane mi sungula mi bahuwa hikuva va nga ta fane va sungula va yenana va kombe nga ku vele ku tirheni se a ni ta ku president va nga vulavuli just to tick the box a va vulavuli swilo leswi swi kotaku ku achieveka ku ri kota ku ri na loko va yenana kumbe loko va nga se sungula state of nation address a swi ta saseka loko va vo hayi lembe ka leri ka state of nation address lexi xi nga hundza ni tshembise leswi na leswi hi endle leswi na leswi na leswiwani na leswiwani sweswiwani hi vulavula ku ri ka swa lembe leriwani na lembe leri taku hi ta endla leswi na leswi na leswi hi kota ku swi vona ku swilo leswi va swi vulavulaka va swi hetisisa na kumbe ku va ku ti chumayelela ntsena swilo leswi swi nga ri ku na breakthrough so swin'wana a ni ta tsakela ku ri va langutisisa ngopfu na mhaka ya ku tiyisisa timhaka ta le mindelekaneni ka timhaka ta ti-border management ku ri at least a ku vi na authority leyi nga kona yo nyikiwa at least ku va na ndlela ya ku yi kuma mali yo tala na switirhi ku tirhiwa ngopfu na vanhu lava va taku va nga tihi milawu because hi swona swi endlaku ku tiko ra hina ri nga hluvuki hi ku a hi voni ku ri ku hluvukeni hi ku tele ngopfu vanhu vo ta hi le handle atikweni ra hina ene ku ve vanhu vo ta hi le handle va onha yini ka nhluvuko va ala ku mingani leyini tanihi vanhu va tiko hi vula ku ri loko ku va ta va nga ngheni hi milawu a ni swi kona leswi va fikaka va swi endla na vugevenga lebyi byi nga koteki ku traceka because sweswo loko vanhu va kha va nghenetela hi ndlela yaleyo va ta endla mabindzu yo ka ya nga ri nawini ekhalanga swi fika lama kambe mara mabindzu lama ma ndliwa kwihi bishop a ma ndliwi kwala ku tshama ku hina se ni vula ku loko n'wina hi vula mabindzu lama nga ri ku nawini khalanga yo fana na ti-drugs ti onhela vana va hina vana va hina vele ku onheka mara ni ku na maphorisa va tirhanaka na ku vona ku loko vanhu va tlula nawu va khoma a ni maphorisa ma swi vona ku ma capture-wile na kha swi twa kwele ka ti-ad hoc committee na matlanga ku maphorisa xiyimo xa maphorisa hina xi kahle na xitanana loko ku va swi ri kahle ma swi twa ku kusukela kwele ka khale a hi ta zihera vana va Paul Sullivan lama kumaku ku vo tiendlela hi ku rhandza na loko va vulavula ma swi twa ku vulavula a ri na matimba kulukumba hi ku komba ku i nyikiwile u na swiyimo xa le henhla ku na vanhu lava a va tivaka ku ri kwele ka government ku va twa hi yena ma swi vona ku ri these guys a va chavi nchumu so that's why ni fika ni ku ri milawu ya hina na yona yi fika yi va wikinyana hi ku maphorisa hi nge vuli ku va nga va kota vanhu lava loko mi kuma ku ri switirhisiwa na a swo tala ngopfu se a ni ta ku a va swi languse president na sweswo mara leswi mina ni tsakelaka ngopfu i ku langusa ku ri vona hi pfuka va nghena loko a vo hi nyikanyana update ya ku hi pfuka va nghena i ncini leswi va nga xi cinca ka leswi a va swi tshembisile ku tlula ku tsumba va kha va vulavula swilo swintshwa leswi swi nga yeki mahlweni
a ni ta tsaka ku va sungula va hi kombisa nyana va audita nyana i nani ya vona ya the previous owners ku hayi leswi na leswi ni ta swi endla hi ku a ni pfuka matsundzuka khalanga ku va vulavule na hikuva ku ta va na smart city se vo huma a ku kumbe ku na swilo swo na se mi kuma ku ri na tindhawu teti a ti fanele a ti developiwe khale vo Midrand vo yini vo Sandton ti pfumala na mati manene se u nga ha vulavula hi smart city ka u tsandzeka ku maintain leswi swi nga kona a swi ri kona khale Nemetwe nge swi kuti sweswo swi humeleli Nemetwe Bishop Inkom Bishop Mafumba famsa sweswo 0860002543 ikhumengwe kahle se ikhume minute ayiseba awara yangwe maunge msabani mi nga vya kaela manguwa lawo miri n'wina ka timhaka ku nga va ku ri timhaka ta mbulavulo wa president lowu nga languteriwa ni madyambu lawo hi awara ya nkombo kumbe ku nga va ku ri timhaka ta ku premier wa Gauteng ve ri hayi khona ka ni khomeleni siyo ka swi nga humi kahle ni nga vuli swona leswi n'wi mi vulaka swona un'wana mingiserelo nhleka no epfukele nga vo pfukeli bote ni nge rivaleli n'wana mhani loko no ka ni nga vuli ku moya wa ndhawu vhita nga mitwa wo etlela hi kurhula hi hlayini hina van'wana hi yona vana legacy yin'wana ya xiyimo xa le henhla swinene na tinyungubyisa hi mufi a va yi va tlela hi kurhula ndyangu wu khongoteleka yes tsumeleni ka swona leyi nga ta va kona madyambu lama mbulavulo lowuya wa president i swilo swinharhu ntsena lavaka ku swi kombisa muhaxi i timhaka ta ku tsandzeka ka timasipala ta hina ku kumeka tisa vukorhokeri lebyi nga languteriwa hi vaakatiko loko ni ku timasipala ni katsa na teti a hi twa ingaku ti ndla swona ngopfu leti ti vuliwaku ti-metro swa tikomba ku ku le ku tsandzekiweni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfungopfu ka swilo leswi vuliwaku the basic needs ku nga mati nchumu lowu lavekaka siku leri nga va siku swipatwani lomu vanhu va tshamaka kona hi nga swi vulaku tindlela i responsibility ya timasipala na migingiriko ya ku hambanahambana ku nga va ku phutsa malakatsa na hinkwaswo sweswo so ni langutela ku president va ya hi byela ku ta va na leswi ni nga ta swi tshema mina ku is a workable master plan leyi yi nga ta kumeka ku va yona yi nga ta tirhisiwa ku pfuna timasipala leti ku ya mahlweni mhaka ku hi le ku swi voneni ku teke ku tsandzekeni hi xiyimo lexikulukumba hi yo mhaka sweswi hi vulavulaku minister Phiri Majobina na deputy ya vona Mahlovo va kona kwala Joni impela va le tsutsumatsumeni va hala na hala mara hi timhaka ta ku na swona i timhaka ta ku vanhu va yime hi milenge va kwatini hi mhaka ku a ve le kumeni ka mati un'wana na un'wana wa kwata loko mati a nga ri na wona so swin'wana leswi kombeta ka vumbirhi i vugevenga ni pfumela president loko va ta vulavula va ta hi tivisa tindlela tin'wana leti nga ta pfuneta ku lwisa vugevenga ngopfungopfu hi na xiyenge lexi vuriwaka crime intelligence xiyenge lexiya muhaxo wa mina xi ni tekatekeni ngopfu hi yo mhaka hi twa ku va ku ri na ku dlayiwa ka vanhu hi nhlayo ya xiyimo xa le henhla masiku hinkwawo leswi vuriwaka ti-mass murders ku nga va ku ri na ti-CIT cash in transit right ku nga va ku ri na ti-hijacking ku na yini ku na leswi loko crime intelligence yi kha yi tirha kahle hi yona yi kumekaka yi nyika information ka maphorisa lava mbalaka uniform va jikajika va kha va kumeka va executa ti-duties ta vona xa vunharhu ka ku hetelela i timhaka ta ku va fanele va hi byela ku i makungu muni i matshalatshala muni lama va mfumo wa vona loko nkarhi wa vo kha wu va helela hi ndlela leyi va nga ta ma tisa ma ku kumeka va hunguta to mitigate the unemployment crisis at South Africa cause a hi ku swi nandzihisa loko van'wani va ku is a ticking time bomb i ntiyiso wa ku hetelela wolowo mhaka ku vantshwa va ku tala na vanhu lava va nga ringanela ku tirha ku nga ri vantshwa ntsena na lava nga ringanela ku tirha a ve le ku tirheni ene ku na miyingiseri wun'wani you took him to task a vulavula hi timhaka ta vahlampfa va fanele va hi byela ku emakungu muni lama ma nga kona ma nga ta tisiwa ku vahlampfa lava va nga occupya space leswi swa maAfrika-Dzonga a va fanele va kha va tirha ka swona
va fane va occupy vinyi va tiko ka tindhawu leti ti nga kona ha swi tiva mani a ti-garage a tixopeni la ku dyiwa ko swakudya hambi ku ri tifemeni mina ni kona Gauteng ni le tifemeni va kona vanhu vo huma handle va nga ku tirheni loko i ta tirheni munhu i va ne ti-worksuit ti le ntirhweni wakwe wa n'wi pfuna na n'wi vutisa ku tirha kwihi a hlamusela ku tirha kwihi swi vona ku lani swi vula ku ntana mitirho yi kona yo tekiwa hi vanhu vo ka va nga ri vona mhaka leyi is a hot potato hi mhaka ku hi yin'wana leyi nga ta lunghisa ANC matimba ya mahlweni yona leya ku vafapa va kumeka va teka position ta maAfrika-Dzonga a tikweni ra hina so hi teto timhaka leti mina van'wani va ri kumbexana hi nga ri tirhisi rito ra ku va hlampfa okay va ri na ri ku landzeleriseni hi ku onge ti ni tshame ni kuna xiboho xin'wana xa le khoto xi vulavulaka hi rito rero kambe kumbexana hi nga tirhisa riri ra ku vanhu vo huma matikweni yan'wani va nga kola Afrika-Dzonga hi ta loko se ni kume rito ra kahle ni ta vuya hi ta kambe a ni lava ku languta hi nga se hetisela ku kumbexana hi minete ku mi vona onge i ncini xi nga hi nghenisa ka xiyimo lexiwani ma swi tiva ku murhangeri ka xiyenge xa swikambelo aka ndhawu leya dyondzo ya masungulo u huma Nigeria good se xivutiso ku tava ku hi fike njhani ka swiyimo swa muxaka lowuwani kumbexana loko ho kota ku tiva ku hi ku vona ka n'wena ya no leswi nga hi fikisa laha i ku hi la ku voniwa hi matiko ma le handle as if we are so accommodative to everyone to the detriment ku va hi karhi onhela vanhu va tiko reru hi leswi Afrika-Dzonga yi nga yi swona hi swi nga hi fikisa laha ku hi fane hi voniwa hi matiko ma le handle ku tiko leriya ra kota ku amukela vanhu hi ku hambanahambana ri tlhe ri va nyika ti-strategic positions a hi kwala ntsena ku vula ku muhaxi na tindhawu ta ku hambanahambana ku na vahlapfa va nga khoma ti-strategic ku na vanhu vo huma matikweni laha oh yes mo ni ta tirhisa ra xinghezi the undesirable aliens ni swi mi ta ri hundzuluxa njhani ri ta ka Xitsonga the undesirable aliens hi vona va nga occupyaku tindhawu leti maAfrika-Dzonga va nga na ku na ti-graduate ta ku tala va nga na ti-degrees na ti-masters na hinkwaswo leswi mara a va le ku tirheni and then ku preferiwa vanhu va le handle for what a ni swi tivi muhaxi wa mina ni khensa nkarhi swi ma nkarhi ku khensa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku tumingisela wa mina ku u angula ku yini un'wana mingiseri loyi nhleka Botet bota mina ni pfukile bota khensa swinene mani n'wina minjhani hi pfukile man na khensa swinene loko mi bela riqingho mi rini n'wina mina a ni langutela ku president loko ku ri ku a vo khumba va ngetelela na budget ya masocha ma hina la tikweni loko mo cheka military ya hina xiyimo xa kahle u tshame ni va ka Mandela Bay ku katsa ni na masocha ni vona mabutsu ma masocha ma ku rhungiwa swi nga twisiseki ni tshama ni hlangana na swona swi nga twisiseki hi languta malembe ndzhaku hi vona hip wa kha yi phushiwa a 15 a Alexander hi vona le DRC kha ku phushiwa hip ya South Africa loko hi langutisa hi tlhe hi swi yingisa na kwala mahungwini va komba kahle ku ri South Africa a yi ri na 270 wa masocha loko government wa ANC wu teka mfumo up to so far is less than 100,000 masocha la hi nga na wona la defense ya hina na yona yi heteleli yi va weak na South Africa a yi yime kahle a ni va kombisa kahle na ku na valunghisi va ti-roll falk le a ti ri kona le vo DRC na ti nga kona ka South Africa emakheniki va kona a va ha ri kona hipo South Africa yo ti endlela yoxe mara loko mi cheka sweswiwani swa kala na loko mo cheka ti-jet fighter la moyeni ku fambeni kama luwa a mi tshama mi twa kha ti duma ti famba ti hala na hala out of 370 na tona ku nga ku sele swin'wana swa voma less than 50 loko ku ri hi ku a va va ehleketelela masocha lamawani ma hina hi ku tiko rin'wana na rin'wana ri kahle loko ri rindziwile ri ri na military mara hala South Africa swi tikomba nga ku everything swi va complicated and swi siya xiyimo xa tiko ka xungeto that's why hi byeleliwa na hi matiko malawa ma hambi Rwanda or Burundi xi nga dlaya masocha ma hina le DRC
swin'wana loko ku ri mi vona onge ka vula minkarhi ya ku tala loko a ku pindliwa mpimanyeto a ku tshama ku kha ku twala a ku twala ku mpimanyeto wa masocha wu le ku yeni hansi ma tsundzuka loko ka ha ri mhani mhani Ncuka lava va kombisa timhaka ta ku Mabitsa Nqakula lava va kombisa timhaka ta ku mpimanyeto wa masocha wu le ku yeni hansi hi ndlela yaleyo wu le ku yeni hansi lero kahle loko mo fika mi cheka ku nga ri masocha ntsena mo cheka manese tihlayo ta manese leti a ti a ku be karhi ku fika plus or minus 5 years back or 7 years back va ku government a wa ha thuli kuma ku loko ku ri hikuva thola out of 100% ko thola only 15% ya vanhu se swi endla ku everything swi va complicated la ndzeni ka tiko mara hala ka sayidi ra military a va tlakusi xandla president va va khumba vanhu lava va hlupheka na loko mali a kota ma vona ni vo uniform a ni nga swi tivi ku uniform ma yi kuma yi ndanga ku yo jikiwa 3 days hinkwayo yi ri veki unde ka mati hayi but famba veriteni yi jikiwa masiku manharhu loko ma vo uniform ya mali ma ta yi basilukini na tithendara ti swaku ti-uniform ta tetiwani ta military na n'we ku vo fulfila nje kana hi twa military yi na uniform leya ku na loko va ku nyika va malume va ku nyika u yi mbala na wena u yi mbala u ma 5 years 7 years ya ha ri na guarantee ne mi twile ikesile papa makwa vuhlayisakana ni na n'wina swi va tani nyika dos maluleke kom n'wana tu veri ai kumbe mahungu ya misava ya awara yan'we na mani kosi na chavo kinhleka eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombanela n'hweti leyi ya mina na wena luya na luya lava na lavaya a ku siyiwi munhu ehandle hinkwerhu ha swi lava ku kombiwa rirhandzu n'hweti leyi kombisa rirhandzu Munghana Lonene FM u yima na swona hi pfuretela ndzilo wa rirhandzu minongonoko ya hina yi ku khomela swa kahle u nga kayeli ku hunga moya wa rirhandzu #hi ndlandlamuxa moya wa rirhandzu #handlandlamuka Munghana Lonene FM makombandlela ukayele lexi eka Afrika wa vulavula miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka budula lava le handle va hanya ka tar road va famba free leswi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi prison loko ndi huma na vona loko ni fika springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya hi phakathi a nga sayina ka nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekele ma criminal service hale handle va hi sala ndzhaku loko misa track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana butata nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina na vusiku hi 12 va ku laha u nga kwa hi kona a yi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni ku tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kama miri treka yiri guya lami nga koha kona se a mi yala wa hina n'wina kasi a ku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'we mi nga skepangi butata kasi ni vulavula swin'wanyana leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri u nge pfuki u voniwa ka mamani Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi vaxumi botped na Afrika wa vulavula botped mhaka ya vukorhokeri ya tika swinene ya tika hi vula hi mhaka ya mati lava akatiko va nga ku hluphekeni swinene swi le ku tikeni va tshembisa vanhu swilo swi nga humi hale ka hina mi ta kuma ku tiphayiphi ti kona leti tikontraka ti nga faka na sweswi a ku humi mati hale Giyani ka vadzingizini mati a ya humi ena swa ha tshembisi ku ya ta pfuka ya humile ku vulavula tanihileswi president va nga ta va ri aka swona namuntlha ku vulavula swo olovi ngopfu i ntirho lowu wa masiku hinkwawo swi toloverini swo vulavuriwa swi hela mara a swi endliwi swilo leswi vulavuriwaka president va nga vulavula swilo mara vanhu lava nga laha hansi laha hi vona va onhaku lava va thoriwaka laha hansi ku a va endli swona a va le ku endleni ka swona botped va le ku tsandzekeni swinene va lava thoriwaka laha hansi leyi
vele ku tsandzekeni swinene mavonelo ya Samson Maswanganyi ku suka ka Dzingidzingi. Ahee Boetpet, mina kahle no yimela 7 o'clock yi ba president va ta hi hembela hi ta va hi va yingiserile ku vula ntiyiso ku yingisela vele va ri ndleve a yi yivixa munhu ndleve yo yingisa ntsena hi ta va yingisela va kha va hi hembela hi ku kahle switshembiso swa vona lexi ni xi hleketaka lexi va nga xi tshembisa va xi endla hi lexi xa ti 350 ntsena xa ti 350 xona hala ku vula ntiyiso loko swi fika kwalano hayi va xi hetisisa xitshembiso xa vona mara swo tala Boetpet a va swi endli ku na xitshembiso lexi va nga xi vula eSouth Africa hi ba mavoko hinkwenu loko va hi tshembisa ku ta va na doroba leri ri nga ta endliwa hi mfumo wa vona wa ANC exikarhi ka Gauteng na Polokwane till today a hi se ri vona doroba loro mpela va ta ze va huma hi nga zangi hi ri vona doroba ra ANC leyi ya vona yi ta ze yi huma hi nga vonanga na doroba na rin'we ri nga endliwa hi ANC se mina kahle loko ko va ku rhandza ka mina a nto a va humi kahle namuntlha a vo announce ku va huma xitulwini a swi ta va kahle sweswo. Nhlekani Boetpet Boetpet mina a no navela ku ri loko ku ri ka swo kotekala ne a va hi veki erivaleni ka timhaka ta ad hoc xikan'we na madlanga ku ri hi ku ya hi mfumo lowu va wu rhangelaka va lava ngopfu ku fikelela yini lexi xi nga ta khorwisa rixaka lexi nga ta siya rixaka ri nga ri na swivutiso swo kete nhlamulo ivi xa vumbirhi xana loko va tshama kha vula timhaka ta ku create mintirho va tirhisa formula yini ya ku va va tiyisa ku ri mintirho leyiwani himpela yi le ku humeleleni na i ncini lexi vona va ri mfumo va xi endlaku ku tiyisisa ku ri eka tindzawulo hinkwato mintirho leyi va vulavulaka hi yona yi va kona na hikuva hi ta humesa mintirho ya so kambe mintirho yaleyo a va vuli ku va ta yi humesa hi ndlela yini se swi languteka swi ri risimu ra makhutla ma swi vona inkomu. Enhlekani Boetpet na muhumelerisi mina a ni ta tsakela ku twa president xo sungula va hlamusela ku ka switshembiso leswi va nga swi tshembisa malembe ndzhaku i yini va nga swi fikelela xin'wana va tlhela va hlamusela ku i yini va nga tsandzeka ku swi fikelela na ku hikwalaho ka yini va tsandzeka ku swi fikelela va tlhela va hlamusela ku leswi va nga tsandzeka ku swi fikelela va swi endlisa ku yini ku ya mahlweni va tirhisa ku yini na swo leswi va nga swi tsandzeka ku swi fikelela va nga si tshembisa swin'wana hi ku swo fana va ta hi tshembisa swin'wana va tlhela va tsandzekisa sweswi pho hi nga karhala hi tlhela hi tlanyala hi mavunwa thulani khwaxila ka n'wana mitwambekwana. Inkomu Boetpet na Ncindani nhlekani lowunene leswi nga vuriwa hi premier wa Gauteng hi loko u lava ku vona matimba ya vanhu kumbe ti nga swi veka ku sorry loko no swi veka hi ku delela because loko vanhu va ri ku hluphekeni u swi vona ku hi ku nene va kala mati hambi yo nwa hambi yo hlamba a wu ta va u yime mahlweni ka vo u vulavula mbulavulo lowunene mara loko u ya veka as a joke kumbe xani u swi veka ku wehe u hlamba tihotela u lava ku va byela ku va ya tihotela na vo kumbe u lava ku va byela ku va ya kwini because a ku na lava nga tsutsumela kona vanhu va ku tala va te hi mintirho vanhu va ku tala va tshama tindlwini leti va ti badalaka va tiva ku va badala na mati na gezi na switarati na everything we a wu badali nchumu ha kuma mali ka vo mara u ya va byela swa ka va yi tihotela va ya hlamba hambi ku chika xitulwini bava loyi a faneke u chika kahle inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Inokura ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela mingisero mina a hi ku thikwalanga kona 10 minutes ntsena ku bela hora ya 10 nar nokura ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona chicks ka studio 2A ele Polokwane yo loko so famba ku ya ntolovelo hi ta mi haxela nongonoko lo mindoko hi ri a Giyani
mtisela nongonoko Africa wa vulavula kyanyi hi ndlela yaleyo ku fika sweswi hi tiva swoswoleswo kambe a ni swilo swa cinca nako loko swi cinca hi ta mi byela ku swi cincile kumbe hambi hi nga mi byeli mi ta swi twa moyeni ku swi cincile kambe lexi nga ko ku sweswi hi tiva ku mtisela nongonoko Africa wa vulavula mindzuku kusuka a Giyani nomboro hi leyi 0860002543 hi langutele mbulavulo wa president emadyambu lawo u ta u kha u haxiwa thwi kwala ka Munghana Lonene FM se a swi na mhaka ku i ta va ri kwihi nkarhi walowo loko ku ri wa kota ku fikelela ka Munghana Lonene FM u ta kota ku utwa mbulavulo wa president xipano xa tiko xi tlele xi ta xi tshamini xi kha xi tsatsamuka na wona va ku byela ku president kahlekahle va ku yini ivi wehe munduku hi ku nga ta hi nyika nkarhi wa ku va hi kota ku va hi twa ku hi ta va kha angula ku yini hi ndlela yeleyo loko hi langutaka ku munduku hi ndlela mi nga tsundzuki mi nga rivali ku munduku i siku ra misava ra xiyanimoya hi ta tsakela ku twa ku matitwelo yan'we hi wahi mayelana na vukona bya xiyanimoya mindzuku hi ta va kha hi bula hi swoleswo hi ndlela yaleyo ku ka ha ri na vanhu lava va tsandzekaka ku tiva vuxokoxoko bya ku swilo swi endleka kwihi kumbe swilo swi le ku endlekeni kwihi hikokwalaho ka ku va kumbexana va nga yingiseli xiyanimoya kambe ku nga va ku ri yini xi endlaka ku va nga koti ku yingisela xiyanimoya ke mi ta tsundzuka lembe leri nga hundza hi bule na un'wana wa vativi va timhaka ta swa xiyanimoya va vulavula hi timhaka ta ku a ku na lexi nga ta cinca ka vutomi lebyi ku fika sweswi hi tlhelo ra xiyanimoya hi lexi i mhaka leyi va ku hatisa mahungu loko ya kha ya humelela mi kuma mari ya ntiyiso ma va mhaka ko se n'we mi ri yini 0860002543 hi ndlela leyo kasi premier ve ri va kombela ku khomeriwa kambe ku na muyingiseri loyi a ku hetaka ku vula la ku hi ku ya hi yehe a va fanele va tshika ntirho ma mi ri yini kambe mi nga rivali ku na ha mi tsundzuxani mitlangele lexi a hi khali ngopfu kambe na ha mi tsundzuxana mahungu kumbe mavonelo hinkwawo lawa mi ma tisaka ya va yi ri ya n'wina hi mhaka ya ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ere ka Munghana Lonene FM makombandlela khumenze vuti mina tukubela wara ya khumenaro we nga ningisela uri moveni ya leya manyoni wa swona mara tsita ni ngela ka move ya mshaka lo mina mari aniti ina ta nya ku swigolonyani swika swo koka tituku ka man'wana kambe khesa swinene loko lange hina ku ta hi nghenisa ka xiyanimoya hi nghenisa ka movha ya leya manyoni a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani good pet papa nhlekani ni ku pfuxeli vayingiseri va Munghana Lonene FM inkombo ta mina ni ku khensi nkarhi good pet mi ri xa ni ta tsakela ku president va xi jeketela ngopfu i mhaka ya mitirho vanhu a va le ku tirheni ene loko vanhu va nga le ku tirheni ku ni swilo swa ku tala va swi endlaka leswi endlaka ku va ni vugevenga bya tinxakanxaka se loko a va vula ku mitirho va ta yi tumbuluxiwe yini ku minkarhi ya ku tala loko va karhi va vulavula ku va ta tumbuluxa mitirho mara mitirho a yi tumbuluki ku ni vanhu lava nga dyondza va lo tshama va le ku tirheni se swi endla ku vanhu va endli swilo swa vukhamba swa ku hambanahambana i xa ku sungula xexexo a ku na mitirho xikombiso ku ni misava leyi tekiwaka laha Phalavura yi yisiwa etikweni ra la Maputo loko va ku misava liya va endli khampani kumbe la xikarhi ka Phalavura maybe na Khonuku leyi nga ta teki misava liya yi endla leswi va swi endlaka hi yona hi vona nga ka ku ta tumbuluka mitirho ni ku veni va teki misava liya yi suka yi famba va yisa kun'wana vanhu va lava le ku tirheni xa vumbirhi lexi a ndla ku tlhela ndi xi kandziyisa budpet ku ni mali leyi ngo halaka emakhotsweni yi nikiwaki vanhu hi ku xavi swakudya ku xaviwi tiyunifomu va mbala vanhu lava va nga le makhotsweni lavaya a va le ku tirheni va ku tekiwa mali ya xibalo va endleriwa yova yo tshama loko a va ku ku ni mpimo wo karhi wa paroli a va ku loko munhu a kumile yi khomeni kwalano hi ku leswi mi taka na swona nga ri swi ta lehanyana khomisani sweswo hi sungula hi hundza laha loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula
hetseni ni tela mhaka ya nkoka ngopfu hi leswi va vulavulaka hi sweswiwani va nge ri swicelwa swa hina swi fanele swi hi vuyerisa tanihi tiko beneficiation kambe xivutiso ku ta va ku loko n'we mi ku a ku ta va ku ri na mintirho ku hi ndlela yaleyo ivi mi tlhe mi hundza mi ya emakhotsweni mi ku emakhotsweni a va fanele va va na parole yaleyo ku le ku tengiweni sweswi ku vanhu loko va huma va tlhe va ya tindla milandzu n'wina mi lava ku yi teka parole leyi yi va hi tlhelo rihi a ni Buthphet emakhotsweni va rehabilitate vanhu loko va va khomile ku ni mali ya ku tala vanhu lava va le ku tirheni va le ku dyeni ka mali ya xibalo mali leyi tirhisaka emakhotsweni yi tele ngopfu yi le ku tirheni leyi a yi le ku benefiteni ka vanhu va community hi rila hi ti-service sweswi la mapatu hi rila hi gezi hi rila hi ti-service ka masipala mali ya ku tala ya hoxiwa le yi niki vanhu swakudya va vukeli ti-TV ta ku saseka mahala a va hakeli ma-DS a va endli nchumu vo pfuka va hlamba government va nwi tiya va nwa government va dya swa nhlikani swa majambu government a va le ku endleni ka nchumu vanhu lavaya se loko a va hatlisisi process leyi ya tiparoli ku loko munhu a khomiwile va hatla va rehabilitate va koti ku vuya va ta tirha na vona va ta koti ku contributa ka mali ya xibalo hi leswi a ni swi vonisa xiswona se ya vunharhu Buthphet vukorhokeri ka ndzawulo leyi ya xiphorisa yi le kule masiku la ku tele vukhamba ngopfu ti-police station ti le kule na kule a ni ta tsaka loko president a vo vuka mbulavulo wa vo va engetela va vula ku ka tindhawu to karhi leti nga le kule ni ti-police station va ya ki ti-police station tin'wana leswi ta endla ku loko vanhu va lava vukorhokeri ka ndzawulo liya va koti ku hatla va fika hi ku xikombiso loko munhu a tshame Hluvukani loko humeleli i mhangu yo karhi u fanele a tsutsuma a yi thula mahanci loko la ku langutisa mpfhuka wa kusuka Hluvukani u ti thula mahanci u va u ri kule ni maphorisa a swi va oloveli ku veni va koti ku patrola i ndhawu liya leyikulu hi ku u ta kuma ku tirhi timovha timbirhi kumbe tinharhu ene ndhawu leyi va fanekele va yi langutisa yi va yi ri kule ni le kule se vukhamba byi engeteleleka se i timhaka tinharhu leti a ni vonanga onge loko president vo ti katsa ka mbulavulo wa vona ngopfungopfu leya mintirho Buthphet vana va le ku tirheni nemetwele papa khensele papa khensa swinene 0860002543 makumembirhimbirhi timinete ntsena ku bile awara ya 13 un'wana mi yingiserilo mi nga heli mbilu tanani hi la ku tata n'we namuntlha la ka Afrika wa vulavula tanani ku va n'we hi twa ku mi langutela yini ka president un'wana mi yingiseri i tsale hungu a ku khalanga hina hi ri ku na swilo swinharhu swi onhelaka la tikweni ra hina vukungundzwani timhaka ta ku va ku lawuriwa mfumo hi swiyenge swa le handle ngopfungopfu swigevenga xa vunharhu timhaka ta vanhu vo huma matikweni le handle lava va tikomba ku va tate tiko leri wena u ri yini nhlekani enhlekani Buthphet minjhani butameni ni pfukeni n'wina minjhani hi pfukeni a ni na ku hatla ni songasonganyana leya sona leyi ya namuntlha kahle a ni langutelangi swilo swo hambana na leswi nga vulavuriwa malembe lama nga hundza kusuka ka president leswiya swa ku ri swi vula ku namuntlha hi nga byeriwa timhaka ta ku ta endliwa mapfhumba yo endla mintirho na swin'wana na swin'wanyana leswi nga ta va kha swi vulavuriwa na swi tatatala kwala mara ku ta va ku nga ri xi xintshwa se mara lexi a ni tinga kumbexana a swi ta ni tsakisa loko ni swi twa va swi vulavula emhaka ya ku va va langutisa tiboda tiboda to tindhaku ku va na ti-problem to tala la South Africa hi ndlela leyi loko ku ri phorisa rin'we sweswi last time loko ni cheka phorisa rin'we a ri fanele ri pholisa vanhu va 500 one police officer was assigned 500 hi ku ya hi nhlayo ya vanhu lava nga kona tikweni na nhlayo ya maphorisa langutani loko ku ri ku na vanhu lava nga ta nghena la tikweni va nga tiveki i va mani va nghenerini i vangani swi endla ku ri phorisa leriya loko ku ri fanele ri languta ku mani mani va nga biwi mani fanele va certify-riwini swilo va tala vanhu lava ivi swi nga ha koteki ku ri service ya maphorisa yi fikelela vanhu ivi crime yi ya henhla ivi loko vanhu va kwata va ku hayi ku zondiwa vanhu ve le hansi ivi mi languta sweswiwa loko mi languta ti-commission leti hi nga na tona la ivi mi languta vanhu lava va nga rhangela tiko sweswi lava va nga mahlweni ka ti-commission mi va kha va vutisiwa ku i na degree ya yini kumbe i dyondzele yini vo tala va vona a va dyondangi
ivi hi ve hi khive hi na vanhu vo tala lava nga graduate la tikweni lava va ngo lo tshama henhla ka ti-certificate teto hi mhaka ku munhu un'wanyani ku fana na va dadamurero ni ta swi ta twa ni nga ku ni fane huma ndleleni a fa ku byela ku ve ku laveka ku hi ya kuma maphorisa lama nga ta hi pfuna va kota ku vulavula xixona ve le Zimbabwe ku ri hina vanhu vo tala la South Africa va tsandzeka ku ti why hi fane hi ya lava service yo huma atikweni rin'wana ku hi ta service vanhu valava atikweni ra hina swi koteka njhani sweswo. So loko ku ri president va nge khumbi nchumu hi mhaka ya ku pfuta ka tibodara a ni voni ku hinkwaswo leswi va nga ta swi vulavula swi ta humelela hi mhaka ku for as long as loko mo languta Eskom sweswi Eskom na yona ya tsandzeka ku phakela gezi mhaka ku vanhu lava fanele loko va maka ti-stations letiwa a va vone ku okay muti un'wana na un'wana va wu ri na vanhu va 6 sweswiwani muti walowo wu tlhela va na tibodara ta vanhu va more than 10 meaning ku ri loko ku ri yindlu yin'we yi fanele na vanhu va 6 nga endleka ku yindlu yin'we sweswi yi fambisana na vanhu va 11 kumbe 13 swi endla ku ri swi tikeriwa ivi swi tshoveka a swi le ku servisiwe mati swa fana midirende liya hinkwayo sunnyside leyi i Nigeria hinkwako la hi chava no swi vulavula loko swi vulavula va ta ku it's Afrophobe but it's true hi mhaka ku vanhu vo tala lava nga la a hi va tivi ku va ngani se loko hi tsandzeka ku tiva ku vanhu lava nga la tikweni va ngani hi nge pfuki hi kote ku lunghisa swilo leswi hi nga na swona swa situation leyi yi vangelaku hi huwi. Ya ku ve hi ta swi kota ku swi tiva ku va ngani anake ni vula loko ku ri a ku ri na ndlela yo karhi ya ku vona ku ri tibodara ta pfariwa ku nga ha langutiwi leswiya swa ku ve ri munhu un'wana na un'wana la nga la South Africa i na right leyi na right leyi leswiya swa ti-right leti a ti fanele maybe ti limitiwa nyana for certain people so that will be able to know who is who and where. Langutani sweswiwani loko ni kha ni hetisela a KZN ku le ku luweni ku leriwa timhaka ta xikolo ku ri ve vana va Nigeria kumbe vanhu va le humaka handle va tele ngopfu vana va vona va ha koti ku admitiwa a swi le kule swilo leswi ku va swi fika hala ka hina Gauteng na le Limpopo la Gauteng already swi kona a hi kha vulavula hi swona rini kwala ku ri transport a yi koti ku teka vana va ya xikolweni nawu a ve le ku yeni mara a swi boha ku hi kun'wana va fanele a tirhisa transport i mhaka ya swona sweswaku ku na vanhu vo tala la tikweni lava nyikiwaku vukorhokeri bya ku va kota ku nghenisa vana va vona exikolweni va kha va nga ri na maphepha mo fanele ku loko ku ri na maphepha mo fanele a swi ta tiveka ku okay sweswi hi ta lava xikolo xintshwa kumbe a hi ta predicta ku in the next 3 years ku ta laveka xikolo xintshwa hi mhaka ku na vanhu vo tala vo fika la so munhu wo fika humelela as long n'wana ina right wo teka va hoxa xikolweni loko se we ya fika na n'wana wa wena loko i ya kuma 500 yaleya ku ya tsarisa ku va teke khale xikolweni so ku nga ri khale u ta kuma ku munhu wa ka Magodo u fanele a dyondza giyani xikolo swi tlhela swi va nga transport yin'wana ivi vana va tlhela va famba tindleleni hi ya endla ti-condolences to ka ti nga heli swi ka swi fika kwihi ku tsandzeka ku manajiwa tiboda nametweni botome nametweni khetseli ngopfu swinene tlhelo rero inkomo aya amkela nungwana mingiserelo 0860002543 inongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela inhlekani mashi wa mina ni xuma kahle ngopfu ni xuma kahle ngopfu a hi na nchumu papa hi ngo vona okay xo sungula munhu ya khensa nongonoko lowa n'wina lowu nongonoko lowani leswi vulavuriwaka la loko ko va ku swilo leswi endlekaka South Africa yi ta va ri kule ngopfu so kumbe ni famba ni ya fambisa Afrika-Dzonga mi swi voni loko a swi koteka ndri sweswo swi le matimbe ya n'wina ku ri hi mi sapota hi ku yin'we loko mi fika kwale phela hayi ku ri South Africa yina lexi xi endlaka la South Africa ya hina leyiwani ku ri swilo swi nga fambi kahle vukhamba byi sungula kwini byi sungule ka president ku ya fika ka mukhanselara ni tshike ni vula leswi mi nge swi koti ku byela n'wana ku ri hi na yena ni lavi n'wana wo kala nga ri kona la mutini kumbe n'wepa wa kombiya hi level se a swi nge koteki loko ni vula leswi vukhamba lebyi nga kona crime hinkwaswo hi dlayiwa hi vurhangeri bya hina hi byo byi nga na vukhamba ni twa vanhu vo tala va complaina na hi mhaka ya tibodara ku yini munhu ebodarini nghena ri na passport na bet leyi nga layicha swidzidziharisi swi hindza hikwalaya hi ku swidzidziharisi na vatirhela mfumo va hanya hi swona swidzidziharisi la tikweni ra hina ku ze swi tala so swi hindza hi le airport swilo swa ku na swifeto swa matimba ngopfu airport kambe swi hindza swi taniya hi mhaka mali ma swi vona kambe swi nge vuli ku munhu un'wana na un'wana i xigevenga kumbe munhu un'wana na un'wana i teka mali ku ngo va ku ri na van'wana va nge le ku koteni ku fambisa sweswo kambe ku nga ri munhu un'wana na un'wana kumbe a swona
ya andri lexi ndlako loko ri ze swi vurisa leswi na yele wo teka mali loyi loko a nga kumiwangi mi nge n'wi vuli ku ri no i teke mali andri a nga voniwangi mara mali yi tekile ku kota ku nghena swilo leswiya a nga voniwangi mi nge vuli ku mene swi endleka kokwalaya swi hindza hikokwalaya ku na lava va tengaka sweswiwani lava nga khomiwa lava va mani va Mr Khumalo ku yini kwalaya a bodanini va vuhlori bya la kaya mara swa ku vanhu lava va nga khoma tiko va nga xavisa tiko lavaya vavunhlori vona va na vutivi bya kenta hi tiko se ene leswiwani ya ku yingisele ka president a vulavula hi ku tlhela ku biwa mavoko lama biwaka swi tirhela va lava nga ta va ri kwalaha ka muakolo wa palamende ni vula leswi mela ni tshamaka kola ka Dzumeri ku na bridge ri nga onhaka hi April last year hi ya ka April futhi lembe hinkwaro xibridge a xi tinini vanhu van'wani va tekeriwa na timovha ku va swa epatu va ri jikisa ya hala nga ku kuyiwa ka mayipho hala sweswi swi lava ta va tumbelela ti va tekela timovha a ri hele bulo leriya ku se ku la ku hela lembe hi mhaka ku ka hala ku dyiwa mali na sure ku ri loko vo swi langutisa van'wani va ti voni yin'wanyani ya tekela ku hala ka bulo leriya ra akiwa ku yi tekiwe hi mati hi ku fambi hala tlhelo mali South Africa yi na yoho ntsena vatirhela mfumo lava tirhaka hambi u vulavula president swi nandzika ku biwa mavoko endleke ku biwa mali ni mi twile i vana twa mahungu ni mi twile ni khensile a hi tweni mahungu ya misava tsundzukani mahungu rin'wana na rin'wana ri mita ra n'wini mi nga hi katsa ni kama hi tweni mahungu ya misava ra mbirhi ya ta emisekweni nhlekani 0860002553 mani nkosi na jaku va ri tiva bulo leri a ri kha ri vulavuriwa la venyeriseri ku heta lembe futhi ri khinsamini kambe tsundzukani ku mavonelo ya n'wena ma amukelela ka Munghana Lonene FM kambe masiku na minkarhi hiri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu Hele ka Munghana Lonene FM makombandlela nangona ko Afrika wa vulavula kunjani Afrika-Dzonga kuna vanhu lava va pfumelaka ka timhaka ta rirhandzu eka mbelugele van'wana va n'wembe yi logo ani ya nava se ya yi huma njhani mindlwana n'wembe yi logo ani ya nava na se vana yisa xikhomakoma risimu rin'wana ta vutsancinana a wa ta tiva risimu leti risimu xikumakumani xi nga ni kuma a hi tweni ni mingiserelo nhlekani hayi papa mpfukeni butata hi pfukini buti wa mina hi ngo vona mpfukeni Mr Nkuna ka xihoko mavutani mi twala mi nga tsakangi man mi tshamisekini hayi ni tshamisekile kahle buti Khalanga inkombo ayi mhaka leyi ni yi vulavulaka butete yi le ku kanakaniseni ku mfumo lowu wa hina hi nga ri hi nga hetelela ha vuya koho ka waluwa wu nga koho because loko hi langutini sweswi timhaka leti president va nga ta ti vulavula namuntlha a ti hambanangi na leti hala ndzhaku hi taku hi toho hi mhaka ku loko ni langutini leswi swi endlekaka butete mfumo wa hina nkama wun'wana na wun'wanyana a vhota tivhoti ti humelela ene loko mo langutaka ku tala every time and then loko ku heta ku votiwa va ta ku byela ku leyi nga endla ku tivhoti ta hina ti va henhla i Limpopo mara Limpopo waloye a va n'wi languti na ku n'wi languta kambe loko mu ku Limpopo a va n'wi languti na ku n'wi languta mbula njhani butete loko mo languta sweswi wele hi ndhambi hi khombo ra ndhambi sweswi president va yini lava nga ya koho va swi vonini ku vanhu va onhekeriwe ku fikela kwihi mara still na namuntlha sweswi a ku endleki nchumu butete leswi vulaka vanhu lava nga weriwa hinkwavo va nga luzekeriwa still na namuntlha ka ha tshamisiwe sweswiya ene loko ni vula leswi butete ntiyiso ko va ku ntiyiso wa vava butete ene lexi nga koho ha swi twa
ku karhi ku va na njhekanjhekisano, ku va na mhaka ya vurhangeri, ku va na mhaka ya corruption. Mara aka corruption leyi Buthphethe ku hava na wun'we loyi hi nga hetelelaka hi n'wi twa a ri murhangeri kumbe a va a ri kwalaha ka bodo liya ya vukulukumba bya vurhangeri loyi va nga hetelela va ku i khomiwile i gweviwile. Wo hetelela case yako yi helela kwala na kwala. Mara no pfumela na ku khensa Buthphethe na swi tiva ku aka nongonoko wa Afrika wa vulavula. Munhu un'wana na un'wana wa swi tiva ku loko hi lava ku swilo swi lunga hi fanele hi tihlanganisa na Buthphethe Khalanga ene swa lunga. Munghana loyi i munghana wa hina, i radio ya hina, hi yehe va komba ndlela i maaka rixaka leyi endlaku ku namuntlha un'wana na un'wana loko i ri na problem i rila loko u kota ku humelela ka Afrika wa vulavula swilo swa lunga Buthphethe. Inkomu ni khensa swinene hi khomiseni sweswo Buthphethe loko ku ri na swin'wana na swin'wanyana hi ta vulavula na n'we hi ta nghena ka Afrika wa vulavula swi kota ku swi lunghisiwa hi mhaka ku ha swi vona ku i ntiyiso ha vulavula hi twala ka ku tala hava lava hi va lava ku hetelela hi va kuma hikwalaho ka rixaka leri ra hina ka munghana lonene. Inkombo to mina khensa swinene na khensa hi khensa ku seketeriwa buto wa mina khensa swinene. Khensa swinene ngopfu. Inkombo to mina ka vula kwala hi vula sweswi masiku ni minkarhi ku kwala hi nga ta swi kota kona hi ta mpfuna loko swi hi tsandza mi nga vuya hi kwatela ku swi hi tsandzini tatana Shayi va swi tiva kahle loko hi ri Giyani futhi kona hi pfa hi yona leti khoto hi ka hi ringeta ku pfuna rixaka leri na mundzuku hi awara ya nkaye na mixo ni ta va ni ri kun'wana nakona ni ta va ni kha ni pfuna van'wana va nga ta va Khalanga wa hini ni kombela ku mi hi pfuna a hi nge swi koti hinkwaswo kambe kwala hi nga ta swi kota koho hi ta mpfuna ma vo mhaka kona a hi sunguleni hi twa ku n'wameri yini a hi amukeleni n'wana mingisero loyi nhlekani Vaxonga Khalanga kona hi pfukeli boto wa mina minjhani n'wana Khalanga riqingho ra n'wina ri na Twitter ri khomeni nyana kahle ri ro gungulu ri khomeni nyana kahle mi kota ku twala kahle boto wa mina leri khomeni ri kahle se ya se ra twala ya Khalanga na khumbanyana ka leya sona Khalanga hi mina na matitwelo ma mina ku no vona ku ri ndlela yo waste mali ku ya vulavuriwa swi nga ta ka swi nga humeleli ku ri a Limpopo ku na disaster loko na disaster ho va ta yi khumba na yona namuntlha mara loko ho yi langutisa kahle mali leyi spendiwaka for swilo swa sona yi va yi ri mali muni a hi swi tivi ha swi tiva va ri mpimanyeto wa nan'waka ka sona leyiwani wu ta fika kolomuya ka 7 wa mamiliyoni ya tirhandi 7 million ma yi twa ku mali muni yaleyo aka vanhu lava ko va nga ri hava ku tlela mara lexi ni nga tsakela ku xona ku va xikhumba Khalanga ku ri nga heti nkarhi loko vo khumba leya lavo cela mugodi swi nga ri nawini va hlukumezaka vanhu ivi va khumba leya le Limpopo ya disaster ya Mukhukhulu leyi nga siya vanhu va nga ri hava ku tlela hi nga ri hava mapatu ni nga tsaka mara a ni ha swi tiva ku ta ku ve ri vulavula xongela vinyi to yingisela sweswi hi nga ta yingisela swona ivi va khumba na leya masocha ku na nkulukumba van'wani va nga ha ku nghena Khalanga va ku loko mo vona uniform ya masocha swo ndlongo hi logikiwa i ntiyiso va heti Khalanga loko ku ri na loko mo va patwini Khalanga ni nga tivi ku hala kaya loko va patwini the most ya vanhu va hikaku Khalanga i masocha hi ti-uniform teto ta vona na tibutsu to rhungiwa loko vo zama khumbanyana na yona ivi va hetelela hi leya madlanga va hi veka rivaleni kahle ku ri madlanga leyi yi ta hi pfuna kwihi hi kwihi laha hi nga ta humelela kona yi hi yisa kwihi hi nga tsaka loko vo khumba sweswo ni mi tweli boto mi a khensa swinene kasi yini jiki kumbe mativa yi ta va yini jiki Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti mingisela mina khuve u yingisele yin'wana marito ya kahle ngopfu ka xiyanimoya ne ya swi ni twa swona va ku rito leri rito leri kahle a na khensa mani swi twa a ni minu va ku ni amukela n'wana mingiselo ni hlekani
ka ha ri na munhu na nomboro leyi 0860 langutele mbulavulo wa president namuntlha i Matamela Cyril Ramaphosa president wa tiko ra Afrika-Dzonga lava va nga ta va kha va vulavula na rixaka namuntlha veri un'wana mingiseri a va khumbi timhaka ta mavuthu ya hina a va khumbi timhaka ta mikhukhula leyi nga va kona a va khumbi timhaka ta mati ndlela le mati va khumba va ku yini mati ma tele mani ma tele madamu ya tele mati na leriya a swi dumini ku ri mati riopha hayi ni nge voni ku ri yo dlomu ha swona hayi rienci rero ri ta va ri nga tirhangi kahle ni ku damu ri tele ri lo dlomu ku hova swi nga na ku yi onhela ririmi riompha hayi amukele ni mingiseri loyi nhlekani hayi njhani Buthphet buta mina hi pfukile n'wina mi njhani na hi pfukile I can't mere timhaka ti nga timhaka ta president wa ti ta misava kahle kahle njhani president Cyril Ramaphosa va kurini Buthphet leswi va nga kurisa swona se vo lerisiwa kunene va ha swi koti ku teka xiboho president mi fike njhani kwalano na ku hina laha a hi vuli ku va swi kota ku teka xiboho kumbe va kota ku teka xiboho laha nhlokomhaka ya hina hi ri hi swihi leswi mi nga swi langutela kusuka ka president eka mbulavulo wa vona wa siku ra namuntlha hi laha hi nga kondza loko ku ve n'we mi la ku khovolela munhu a hi wona nongonoko wo khovolela munhu lowu i nongonoko wa ku hi kota ku twa ku n'we mi langutela ku va ta vulavula yini loko ku ri ku a mi languteli nchumu hikokwalaho ka yini mi nga languteli nchumu hi so hi langutaka so kumbe ni mi nghenelele mi nga se fika yana ni mahlweni kahle kahle a na ha la ku hlamusele but swi langutela hi president swi tele ma swi vona mi ri and leswi swa tiveka ma swi vona ku a ni president va karhi va swi vula minkarhi ya ku tala loko va tshuka va karhi va fambafamba lomu tindhawini vula ku swi ta endleka ma swi vona hi Buthphet a na ha mi twanga a mi fike kun'wana riqingho ra n'wina ri tsemakanya mi le ku fambeni kambe a hi ringeteni sweswiwani miri va va kha va vulavula loko lomu va fambaka kona ivi swi ku yini ivi mi kuma ku switshembiso leswi va va karhi va swi nyika hina vaakatiko va hi karhi hi swi tiva ku ri hawa president va vurini ku swilo swa so swi ta endleka mara a hi yeleni ka timasipala leti president vongo va fanele ku va endlela vaakatiko mi kuma ku a va le ku endleni ka swilo sweswo ni nyikani xikombiso xa ku president vete ku ta endleka leswi a swi endlekangi ni tsundzuka siku rin'wani va tlhe va karhi va vulavula hi xichangani ku kwalaha nkuwankuwa laha va ku vakhegula mi nga vileli mati ya ta va ya ri ku teni ku nga se hela tin'hweti nharhu ni twisa ku na namuntlhana sweswi a ku ze ku huma mati haleni ni vulavula mheni le ka n'wamitwa sweswi vona a vete matata kwihi mati vete ya ta huma hala vudani na nkuwankuwa na hale ka n'wamitwa mati ya tata hina hi nga onhakela hi leswa ti-reservoir hinkwaswo swi tata swi ta lunghisiwa na namuntlhana sweswi swa ku hume mati ndhawu leyi hi tshamaka ka yona ene ni twisa ku president va swi vula hi ku veni va karhi va swi tiva ku swi koho leswi vaaki va rilaka hi swona mara loko va karhi va swi hundzisela ka timasipala ku ntila ni vanhu va mehe swilo swa so timasipala ti jika ti khoma laha titsini ene president ma swi vona ku i munhu loyi a tshamaka a ri kwini a ri henhla ka aeroplane ma swi vona a ni vo loko na hambi va tshama ri ka aeroplane a ni va kuma swiviko kusuka ka va lava va kha va tirha loko ku ri a Limpopo premier va ta yisa xiviko loko ku ri Mpumalanga nakona premier va ta yisa xiviko sweswo vanhu lava hi Buthphet i ku hambi xonga ku tolo ka tiko xihetleli ni vuye ni twa va ri mani loyi meyara wa la Tzaneen a ku hosi Ndabezi ta N'wamitwa loko a lava swin'wana a byela yena a ku no loko wo ka i nga endli swilo swa so ni ta fonela president matwa ma reply ku ya vula yini na matwa kambe n'wina mi vula ku ma vula yini mariklama ya vula ku ri kahle kahle swi vula ku ri president vo tekeriwa enhansi magoza masizisi a ku vuli vona leswi vo va fanele ku va swi vula vo byeriwa ku ndla na yini yi nga ndli yini ma swi vona ene swilo sweswo hi leswi nge le ku onheleni ka rixaka Buthphet swi onhela rixaka swilo swa ku fana sweswo because
vanhu sweswi president ku mapatu ya laveka ku ya lunghisiwa swi ku yini president sweswo hinkwaswo va swi ene va swi tiva ku a ku onhakanga ambawula ntsena president va swi tiva ku sweswi mpfula yi nga na tindhawu leti hinkwato ku onhakile mara a hi yeleni ka service ya vatirhi va vona a ve le ku endleni se swi swi ndlanga ku president a ve le ku ndleni ka ntirho wa vona ene ntirho wa president wu le ku ndleni wu le ku yini mahlweni nemetwe bota mena cancel swinene liya va nga yi tsha liya ya ku meyara na hosi N'wamitwa a ni tivi kumbexana loko ni nga swi twisisi kahle kambe a ni twa nga ri a va nga vuli ku hosi N'wamitwa va kota ku byela meyara va ku hey ndlana yini na yini loko mo ka mi nga ndli ni ta mi pota ka president a va nga vuli swona ku nga ri tlhelo lerin'wana a ni tivi kumbe ni kwa ni nga va twi kahle tatwa we ri 08600025 ku yisa swi tshikeni n'wina a hi mukeleni ku maxelo ya cinca ku languteriwa timpfula ve ri ku na xidzedze xin'wana va xi vitanaka gezani swi tsundzuka va vuli GT mara ve ri ku na xidzedze xin'wana va xi vitanaka gezani xi nga tala ku ka xi nga fiki hala tikweni xi ta ya hala Madagascar xi onhini na ku onha Madagascar xi nge ngheni a Mozambique ku to na timpfula kwala a va ri na mati a Mozambique phela loko timpfula leta ti kha ti na hale Afrika-Dzonga na kwela ti ri kuneni kambe mati yo tala lama suka ku Afrika-Dzonga a ma ya Mozambique vanhu avo loko va tshamini va kutani va vona ku kha ku sungula ku ta mati mati ntumbuluko ntumbuluko na wu chava hi yo mhaka tindhawu to tala Mozambique mi nga ya Mozambique tindhawu to tala a swi olovi ku va na mapatu yo ka ya nga ri ya xikontiri ku tindhawu to tala ta le Mozambique hi le saveni tindhawu to tala i sava se i swin'wana swa leswi kumbexani loko hi kha hi languta sweswi ku ri mi nga koma mi nga va ku mi kha mi ri laha hi ku kahisa mi swi langutela ku nga va na timpfula leti ka hetelaka ti tisa mikhukhula hi ku misava yi tele yi na mati sweswi yi na mati kambe ha khensa swinene loko ma ha kota ku hi yingisela mi kota ku swi twa ku mi va na vuxiyaxiya ku ya amahlweni hala ku twa ku n'wina mi ri president mi langutela ku va vulavula yini hi ndlela yaleyo nako i ncini xi mi fikisaka ka ku langutela kokoloko andaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu hi le ka Munghana Lonene FM komandela nkahi timinete a xiseba awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano nongoraka dzumba na mina wu ya mahlweni hi rito ra ai ngoveni vuhumelerisi bya michangani kwala mi nga yingisela mi ri kona khensa swinene ku mihlawulo xitichi lexi nhlekani lowu i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mi nga rivali ku n'hweti loko yi ze yi kutani yi va ya nyenyanyani i n'hweti leyi va ku yi kha hi tlangela ku velekiwa ka xitichi lexi xitichi xa va haxi lava va nga va ma bula ndlela malembe ndzhaku hi xona xitichi lexi xa va magidigidi maxakeni lava va ri van'wana na vo va rhangelaka ka timhaka ta vayingiseri onge ti na moya wa vona u nga ya mahlweni wa etlela hi kurhula xitichi xexi hi xona xa va hengara ya mpahla hi xona xitichi lexi ina xexi hi xo xitichi lexi se hi xi tlangelaka na vahaxi va lava hi va yingisela a ku ri na muhaxi un'wana a va n'wi vitana a va ku i dzudza madzetsa hambi mamatiwa madzetsa je kwalawani ka xitichi xexi mativa xitichi lexi na a hi amukela n'wana vayingiserelo hlekani Pet minjani mi ni tlhavurile ka hi rini ni kha ni koloko hlekani n'wanuna na khensa ka sesi ka juluka nghena la Pet julukina swa vava ku nghena la no so ni khomeleni sesi wa mina kambe ha khensa swinene loko mi kote ku nghena mi rini n'we loko mhaka leyi ya sona leyiwa inkomo ni vona nga ri swilo swa sona vo hi wesela nkarhi na mali ya hina tanihiloko hi ri vaakatiko va South Africa ni vona nga ri loko swo koteka a vo to endla big screen va tlanga sweswi va nga swi tlanga last year sweswiya va swi faka va ku a ku na mali yi humesiwa ku fakiwa big screen ku repeatiwa sweswi va president a nga swi vula se because ku hata vula swona this year a ku na ku cinca ka nchumu leswi a nga swi vula swa ha yimise sweswiya na leswi a nga ta swi vula lembe leri swa ha ta tshamisa sweswiya swi nge tshami sweswiya loko a ku ri hava mikhukhula n'waxemu va ta vulavula hi yona
a ku ri hava xiphiqo lexi hi nge le ku kaya ka yini hi xona xa mati sweswiwani va ta vulavula hi swona ku vulavula hi swona a swi vuli ku va ta swi endla ku vulavula phela that's why ni vula ni ku to va ku westa nkarhi na ku va fika laha parliament va fika ku hi xeweta swimanimani hi xeweta president vo hi westela nkarhi na nje a ni voni swi pfuna nchumu ku ya hi mina va swi vo hi ku na leswi va nga swi vula la siya se lunghisiwa na lembe leri na leswi va nga swi vulavula hi swona ku vulavula vo ti vulavulele ku a hi languteni leswi va nga swi vulavula n'wexin'we hi swi nga swi lunghisiwaka leswi ku dlayiwa ka vavasati na vana swa ha tshamisa sweswi a ku na ku cinca ku na ku va te hi ta tisa masocha kumbe hi ta tisa system yintshwa ya ku hi pfuna ku dlayiwa ka vana na vavasati ku xanisiwa ka vana na vavasati swi hungutana swa ha ri tete ku humeleleni ku cince yini ku swo ngetelelana tinhlayo to ngetelelana masiku hinkwawo swi tele swi nga ku humeleleni la ka se a ku fanele ku endleka yini ke a ku fanele xiyenge lexi xi nga vi kona a ku fanele ku endleka yini kona ku tekiwa mali va tlhela va tiba xifuva va ku hayi lembe leri tirhise mali leyitsongo ya ku 7.5 va ti 7 million tirhise half ya last year ya tele ngopfu 7 million why va nga teki 7 million liya va ku okay endla wall va ri ncini khumbi stop nonsense or va ni tiva swi vitana yini le Cape Town va ri ku na khumbi leri nga ta akiwa ri divider so why va nga teki mali liya va ku okay a hi tekeni mali leyi ya divider wall ku vahlampfa va nga koti ku nghena easy la tikweni ra hina kumbe va teka mali lava ku okay sweswiwa ku na disaster a hi khanseleni swona hi teka mali laha hi ya pfuna Limpopo sweswi ku nga na swikhukhula ma swi vo se mara va ha fositela ku ya dya a ni swi tivi ku 7 million yi hlaya na timpahla leti va timbarini va saseka laya a ni tivi ku hlayiwa yini yize yi tala so mali leyi a ni ku fanele ku ni na ku a ni tivi kumbexani hi ta lava Muthapo a ta vulavula hi swona kahle 7 million leyi yi va yi hlayele yi katsa na yini hela 1 million yi tele wa ha ku 2 wa ha ku 3 wa ha ku 4 shem va yi tirhisa mali ya hina se swi tale leswi ha langutani na swona swa last year na lembe leri wa ha ta vulavula mara a ku na nchumu lexi nga ta cinca swo ya mahlweni swi ngetela swibamu swi tele tiku hinkwaro a ku na ndlela leyi va nga ta tshama hansi va ku okay a hi hunguteni swibamu vanhu va dlayiwa everyday botpet swibamu everyday a hi feel safe swin'wana a swi humele mahungwini mara wa swi twa ku dlayiwa vanhu va 7 or 6 a renkeni last la Germiston ku dlayiwe vanhu la a swi humangi ne le mahungwini ma swi twisisa se a va tshiki swa tisona swa vona swi hi pfuni nchumu me a swi ni pfuni nchumu hey a na hala ku taka n'wina loko mi ku a hina mi vulava ka va ni cancel sesi wa mina ni cancel botpet hlayisekani la Germiston la inkomo bye okay 0860002543 nongonoko eAfrica wa vulavula ni ni tlhela ku tlhamutlhamunyana loko ni twa rito ra xisati yi na n'wan'wani va xisati ringetani ka julukani ka mi nghena swo ni nchumu julukani va sesi wa mina mi nghena hi mitwa vulavisisi byi komba tani ku nongonoko lowu vanhu vo tala lava yingiselako va xisati ku tlula va xinuna kambe a swi hlamarisa ni vavasati va tele ku tlula vavanuna na loko hi kha hi famba la mapatwini na lomu madorobeni loko hi xewetiwa ku rhanga ku rhanga va xisati va hatsa va swi tiva ku i khalanga luya a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhlekani ayi khalanga mfukeni mfukeni makwavo minjhani n'wana a ni swi lava na ku diropa ku nghena wa xisati leswi mi nga swi vurisa swona se ku va i khale ni khomile a ni swi lava a ni ri swi bihi no hlaya ku pima ma vona vanhu va xisati va tele mara a va dayili loko a va dayila leswi va nga tarisa swona ku ta nghena vo hi xitalo khalanga i nge ni dlambadlamba timinete ta go ti fambeli ni ta yingisela kumbe ni ta vona loko president a kha va vulavula hi ku no fanele ni vona ni fanele luza hope mara leswi a ni hlekete nga president va fanele va vulavula hi swona i timhaka ta infrastructure yo onhakile ha yi vona na mpfula yi ngesina a yi onhakile infrastructure leyi yi fanele yi languta ka timhaka ta switirhisiwa leswi tirhaka ku fambisa timhaka ta mati nkarhi lowu mpfula yi ngesina a va vulavula ku ku hava mati madamu ya psili va kha va swi tiva ku infrastructure a yi right tiphayiphi ti karhele sweswiwani madamu ya kona va vulavula hi timhaka ta infrastructure ta dlina mati hi nga ma kumanga a va fanele president va tshikelela ka ku mati ya hatla ya kumeka leswi nga ni tsakisa hi loko ni twa va ku va tlherise ministara wa mati Majodina na wa local government Hlavisa a va nga vi kona parliament va ti famba na solve timhaka ta mati ta le Joburg i mhaka ya kahle hambileswi tiko leri hinkwaro ri pfumala ku mati ko va ka Joburg a swi twisisa ku fanele ku hatla ku solve ku na valungu
yika i mhaka ya ku na valungu kumbe i mhaka ya ku mbangu a wu pfumeli phela hi xo xivindzi xa tiko ra hina loko xi nga fambi tiko ri fili ka yika ri nga fambi tiko ri fili a va fanele va tlherise na ti-premier wona wa Limpopo famba solva mati a va fanele va tlherise na ti-district mayor amiti leyi na ti-local mayors tshama na ti-municipal manager va le parliament va vandla yini va siye vanhu va tiyani kwihi va ri hava mati va giyani va ri hava mati hinkwako va ri hava mati va vandla yini na parliament loko ri ka va ri concern ma concern hi section yihi wa swi twisisa ku hi le xivindini a giyana ku na vanhu ikhonomi le giyani yi ta famba njhani ku ri hava mati mina ni nga swi tsakela kusukela ni ya giyani ni kha ni swi tiva ku ni nge vi na mati loko ntumbuluko wu tshinela ni ya tirhumisa ku yini khalani hinkwako ka fana se laya ku na valungu mi nge ni yi tshikisa sweswo ni hina ya vumbirhi leyi ni twisisaka ku khalanga a va fanele va vulavula hi yona i timhaka ta gezi ri le ku durheleni ka van'wamabindzu lava fanele va create mintirho gezi ri le ku durheleni ka vanhu va le timayinini vanhu va ta retrenchiwa gezi ri le ku durheleni ka hina swikhayimambuti lomu u kuma ku i hava na xixevo wo kuma marhambu ma vekiwile lava ku 15 rand loko ma teketa ma swekile loko i xava ra 100 rand kuma 15 units marhambu lama hinkwaswo swi ta heta hambi tincondo swi ta heta 15 unit liya gezi ri le ku durheleni ka vanhu khalanga president a fanele a yi languta unemployment khalanga ni khani ya ku heteni yi le ku hlupheni vanhu a ve le ku tirheni va le ku hluphekeni vanhu va luze hope vanhu va huma kweti university na hinkwako a ve le ku tirheni vanhu a va dyondzangi mara va deserve na vona ku tirha unemployment yi le henhla ngopfu president a fanele a yi languta the last thing lexi a ni hleketi nga ku president a fanele xi languta khalanga i corruption yi le henhla ngopfu a nga vulavuli ntsena president a tikombi a ri decisive a tikombi ku i president wa tiko sweswi na ku hlaya kun'wana ku ve ri dadamurhe i xave xitsalo xin'we hi 59,000 loko ku ri ku i ntiyiso sweswo khalanga ku xaviwe switsalo swa 1,000 leswi nga costa 59,000 hi ya kwini tanihi tiko ku na swisiwana swingani leswi a swi ta va swi benefitile out of 69 million leyi nga xava switsalo i switsalo swa njhani ku xitsalo 7 rand 50 mara loko swi za xa ku 59 khalanga xi hoxa corruption endzeni va ri yini president va swi twa va swi hlaya va swi languta ka tindhawu hinkwato un'wana i fika dya nyama ya va 200,000 hinkwaswo swisiwana swi tshamile a va fanele va languta sweswo khalanga wa mina na mi twa a hi tweni ku va ri yini ta mi twa vhiki leri tako ku mi twe yini inkomu khesi danke khalanga khensa kumeni mahungu emsava nongona kwa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula mvana siku leri na mi phina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ani tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela